Reka tugusuhuze tukwifurize ibihe byiza wowe udukurikira umunsi ku wundi hano ku rubuga rwa Burundi yacu updates. Ni amakuru arimo kuvugwa cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda. Niba usanzwe rero ukurikira amakuru ya politiki, amakuru avugwa mu Rwanda, amakuru avugwa hanze y'u Rwanda, ariko ukaba utaradukurikira, ukaba utarakora subscribe, nyamuneka uyu ni wo mwanya mwiza wawe wo gukora subscribe kugira ngo usobanukirwe byinshi birimo bigenda bitangazwa hano mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Tudatinze rero, reka tukubwire ko tugufitiye amakuru agiye atandukanye, ariko cyane cyane tugiye kwibanda ku nkuru irimo kuvugwa cyane cyangwa se breaking news, amakuru arimo kuvugwa ku ihindurwa rya Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda. Ese wari uzi ko iyo Minisitiri w'Intebe asimbuwe cyangwa se ahagaritswe by'agateganyo cyangwa se hari indi mpamvu itumye ahagarara, haba hashobora guseswa guverinoma ndetse n'abaminisitiri bashya cyangwa se guverinoma nshyashya yajyaho, hakabaho kurahira bundi bushya, nubwo nko mu Rwanda Minisitiri w'Intebe ashyizweho mu gihe gitoya gishize, akaba na guverinoma akaba aribwo yari imaze gushyirwaho. Ese wari ubizi ko bazarira bundi bushya? Turaje tubigarukeho gatanu kuri gatanu. Ese uyu mugabo washyizweho ari witwa Dr Justin Nsengiyumva yari muntu ki? Yakoraga hehe? Ese ni iki cyatumye yizerwa ku rwego rwo kuba yagirwa Minisitiri w'Intebe? Turaje tubigarukeho. Ese wari uzi ko kuva Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 hagiyeho abaminisitiri b'intebe bagiye batandukanye bagera kuri batandatu, n'uyu nguyu ugiyeho wa karindwi? Turaje tubigarukeho. Ese bagiyeho ryari? Ni bande? Mu buryo bwo kukwibutsa niba utabibukaga, turaje nabyo tubigarukeho gatanu kuri gatanu. Ubwo n'ubundi bijyanye n'ikibazo kigira kiti bigenda bite iyo Minisitiri w'Intebe asimbuwe? Ubwo turaje tubigarukeho gatanu kuri gatanu. Rero ntujye kure, hinyakira amashusho yawe kugira ngo usobanukirwe byinshi. Si izo nkuru gusa, tugufitiye n'inkuru ivugwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho rero imirwano yiriwe yabaye hagati ya M23 ndetse na FDLR. Ndetse si ibyo gusa, turaje tugaruke nanone ku rubanza rwa Constantin Mutamba, ni Minisitiri w'Ubutabera wo muri RDC. Byose ni hano ku rubuga rwacu. Niba rero utarakora subscribe yikore. Dr Justin, ntabwo ari Augustin, mutubarire. Perezida Kagame yagize Dr Justin Nsengiyumva Minisitiri w'Intebe. Yari asanzwe ari visi guverineri wa Banki Nkuru y'Igihugu. Dr Nsengiyumva yari asanzwe ari vice cyangwa se visi guverineri wa Banki Nkuru y'Igihugu. Umwanya yagiyeho tariki 25 Gashyantare 2025, asimbuye Dr Edouard Ngirente wari kuri izi nshingano kuva mu mwaka wa 2017. Mbere yaho yabaye umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Uburezi kugeza mu mwaka wa 2008. Mbere yaho yari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda. Afite impamyabumenyi y'ikirenga yakuye muri kaminuza ya Leicester. Minisitiri w'Intebe mushya afite ubunararibonye mu bijyanye n'ubukungu. Yakoze imirimo ijyanye no guteza imbere za politiki, amategeko ajyanye n'ubukungu n'ibindi bijyanye nabyo. Mbere yo kuba visi guverineri wa Banki Nkuru y'Igihugu, yakoze mu Bwongereza, aho yari umujyanama mukuru mu by'ubukungu muri guverinoma y'Ubwongereza mu biro bishinzwe imihanda na gari ya moshi, Office of Rail and Road, kuva muri Mata muri 2016. Yakoze kandi nk'ushinzwe ubukungu mu ishami rishinzwe abakozi n'izabukuru muri guverinoma y'Ubwongereza kuva muri Mata umwaka w'2014 kugeza 2016. Yakoze kandi nk'ushinzwe ubukungu mu ishami rishinzwe abakozi n'izabukuru muri guverinoma y'Ubwongereza kuva 2014 kugeza 2016. Yabaye kandi umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Uburezi hagati ya Werurwe 2008 n'Ugushyingo 2008. Yabaye ndetse n'umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Inganda n'Ubucuruzi hagati
ya 2005 na Werurwe 2008 kandi yakoze nk'ushinzwe gahunda n'ubushakashatsi muri Refugee Action hagati ya Kamena 2009 na Ukuboza 2013. Afite impamyabushobozi y'ikirenga mu bukungu yakuye muri kaminuza ya Leicester hagati ya 2011 na 2015. Afite kandi masters mu bijyanye n'ingamba z'ubukungu n'imicungire yabwo yakuye muri kaminuza ya Nairobi, n'impamyabumenyi y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu bucuruzi yakuye muri Catholic University of East Africa. Ese bigenda bite iyo minisitiri w'intebe asimbuwe? Nk'ikibazo twifuza kugarukaho. Itegeko nshinga risobanura ko iyo minisitiri w'intebe yeguye cyangwa avuyeho ku mpamvu iyo yose, bituma n'abandi bagize guverinoma begura. Perezida wa Repubulika yakira ukwegura kwa guverinoma iyo minisitiri w'intebe akumushyikirije. Guverinoma yeguye ikora gusa imirimo ya buri munsi kugeza igihe hashyiriweho indi guverinoma. Iyo minisitiri w'intebe avuyeho, biba bivuze ko na guverinoma igomba kongera kurahira. Ese ni ba minisitiri babaye mu Rwanda b'intebe kuva mu mwaka w'1994. Uwa mbere ni Faustin Twagiramungu, yayoboye kuva tariki ya 19 Nyakanga umwaka w'1994 kugeza tariki 31 Kanama umwaka w'1995. Pierre Celestin Rwigema kuva tariki 31 Kanama muri 1995 kugeza tariki 8 Werurwe mu 2000. Bernard Makuza kuva tariki 8 Werurwe mu mwaka wa 2000 kugeza tariki 7 Ukwakira mu mwaka wa 2011. Pierre Damien Habumuremyi kuva tariki 7 Ukwakira 2011 kugeza tariki 23 Nyakanga 2014. Anastase Murekezi kuva tariki 23 Nyakanga 2014 kugeza tariki 30 Kanama 2017. Dr. Edouard Ngirente kuva tariki 30 Kanama 2017 kugeza tariki 23 Nyakanga 2025. Naho uyu uriho ari we witwa Dr. Justin Nsengiyumva, n'ubundi byemejwe ko yatangiye tariki 23 Nyakanga 2025. Dukomeje no ku nkuru yacu yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni amakuru rero arimo kuvugwa cyane twifuza kwibandaho. Tugiye kubabwira ku mirwano yiriweho kuri uyu munsi yahuje M23 ndetse na FDLR. Ni inkuru yatunguye abantu benshi kuko byasaga nkaho byatuje n'inyuma yaho leta ya Kongo yasinye amasezerano na M23 yaganishaga guhagarika imirwano. Turaje tubigarukeho 5 kuri 5, we ntujye kure. Si nkuru gusa ahubwo turaje tubabwiye n'inkuru igaruka kuri Constantin Mutamba. Murabizi ko ni minisitiri w'ubutabera, yari minisitiri w'ubutabera wa RDC, yaje gushinjwa kunyereza umutungo wa leta ya Kongo ugera kuri miliyoni 19 z'amadolari y'Amerika. Ibi rero byaje gutuma ashyirwa mu rubanza nyuma y'uko inteko ishinga amategeko yatoye ko uyu mugabo yamburwa ubudahangarwa bwe hanyuma akakurikiranwa imbere y'amategeko. Ibi byose rero turifuza kubigarukaho, turifuza kugaruka ku rubanza uko rwagenze kuri uyu munsi tariki 23 z'ukwezi kwa 7 2025. Byose rero ni hano ku rubuga rwacu, ntujye kure kugira ngo usobanukirwe byinshi. Mbere yuko tukubwira ku bijyanye na Constantin Mutamba, reka tukubwire ko umutwe wa M23 kuri uyu munsi tariki 23 Nyakanga rero wiriwe mu mirwano ikomeye yawusakiranije n'abarwanyi ba FDLR FOCA. N'amakuru avuga ko M23 yarwanye bikomeye cyane, ariko ariyo yagabye ibitero bikomeye ku birindiro by'uriya mutwe wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda
mu bice bya Kazaroho na Kakono mu burengerazuba bwa sheferi ya Bwisha hafi ya pariki ya Virunga, ni muri teritwari ya Rucuru nk'uko twabitangarijwe n'imboni zacu ziri muri kariya gace. Amakuru avuga kandi ko imirwano ya M23 na FDLR yatumye abaturage benshi batabasha kugera mu duce iyi mirwano yabereyemo, by'umwihariko abaturage bashakaga kujya mu mirimo yabo. Agace ka Kazaroho kamaze imyaka myinshi karahindutse isibaniro cyangwa se indiri ya FDLR, umutwe wagize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994. Kuri ubu ngubu rero usigaye urwana ku ruhande rwa leta ya Kongo. M23 yo yaramukiye mu mirwano ndetse inirwa mu mirwano na nyeshyamba. Nyuma y'iminsi mike inyeshyamba za leta inyeshyamba na leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo basinye amasezerano cyangwa se basinye cyangwa bashyize umukono ku mahame ngenderwaho aganisha ku guhagarika intambara nk'uko byagiye bitangazwa, nk'uko twagiye tubibona ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Rero ku nkuru ya Constantin Mutamba turifuza kubagezaho, ariko tubabwira ko tugihari, wowe ntujye kure, igihe kiri amashusho yawe kugira ngo usobanukirwe byinshi no kugenda bitangazwa muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, yaba ku mirwano irimo kubera muri kariya gace cyangwa se amakuru arimo kugenda atangazwa 5 kuri 5. Rero abanyamategeko kuri uyu munsi, ikintu cyatunguye abantu benshi bakurikiranira hafi amakuru muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ni Constantin Mutamba. N'uyu mugabo yaje yitwaje abanyamategeko benshi cyane, biri mu bintu byazamuye amarangamutima y'abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Nk'ubu ngubu kuri Twitter wasanga abantu benshi barimo kwibaza ku kuba uyu mugabo yagiye akamanura abanyamategeko bamwunganira mu mategeko bagera kuri 19. Ni ukuvuga ngo uyu mugabo ni umugabo wize muri kaminuza nziza, azi ibintu by'amategeko. Rero abantu benshi bibazaga bati uyu mugabo ko ari umuhanga, akaba yari na minisitiri w'ubutabera muri RTC, ni gute yitwaje abantu bagera kuri 19 bose ngo bamuburanire? Se byabyawe musaruro byagenze gute? Nibyo tuje kubabwira 5 kuri 5 ku rubuga rwacu, ariko twibutsa gukora subscribe. Abanyamategeko rero buwahoze ari minisitiri w'ubutabera Constantin Mutamba bazamuye impaka, byateje impaka zikomeye mu rukiko kuri uyu wa gatatu tariki ya 23 Nyakanga, imbere y'urukiko rw'ikirenga bashyira ahagaragara impamvu zituma urubanza rutakirwa ndetse n'ubusabe bwo gutesha agaciro iperereza ryose ryakozwe n'umushinjacyaha mukuru, cyangwa se ko urubanza rwateshwa agaciro nk'uko bigenda bitangazwa. Bagaragaje impamvu nyinshi cyane bumva zatuma uru rubanza rwahagarikwa. Impamvu ya mbere ni uko ngo hatabayeho gukurikiza amategeko mu guhamagaza uregwa nk'uko bivugwa n'abanyamategeko ba Mutamba. Urukiko rwamenyesheje urubanza mu buryo bunyuranyije n'amategeko, kuko ibaruwa imuhamagaza rero ifatwa nk'amasezerano y'imanza yagombaga gutangwa n'ubushinjacyaha nk'uko biteganywa n'amategeko, aho kuba umwanditsi mukuru w'urukiko wayitanze. Ni ukuvuga ngo ikibazo ahantu cyaturutse, iyi baruwa yatanzwe n'umwanditsi mukuru w'urukiko. Icyo ni ikibazo cyatanzwe n'abari abanyamategeko uko bagera kuri 19. Ibintu rero byaje kuzamura urusaku rwinshi mu cyumba kiburanisha. Ikindi ngo ni itora ryemejwe ko hatangizwa iperereza n'iperereza rigakomeza mu kigero cyakozwe mu buryo butemewe n'amategeko. Mu banyamategeko ba Mutamba, ayo matora yakozwe mu buryo butemewe kuko abadepite batowe bazamuye amaboko, nyamara itegeko nshinga ry'amabwiriza agenga
uyu mutwe wa depite bisaba ko amatora akorwa mu ibanga hifashishijwe impapuro. Hari kandi impamvu y'uko iperereza ritigeze rirangira nk'uko bikwiye. Ku ruhande rw'uregwa, ubushinjacyaha bwakomeje iperereza bumutumira nyuma yo kubona uburenganzira bwo gukurikirana cyangwa kumukurikirana bwemejwe n'umutwe w'abadepite. Hari ikibazo cy'uko amategeko y'inkiko yarezweho, kuko umutwe w'abadepite watoye ko hazakomeza gukurikiranwa uwahoze ari minisitiri w'ubutabera kandi nyamara atarigeze abona uburyo bwo kugaragaza uburyo yisobanura nk'uko yari arwaye icyo gihe atumirwa. Mu kutubahiriza izo mpamvu zatanzwe haruguru n'abanyamategeko buregwa, umushinjacyaha mukuru yagize ati: icya mbere ni uko ibibazo by'itora ritakozwe neza n'imitangire y'amategeko bigomba kwigwa n'urukiko rubifitiye ububasha, ndetse no ku bijyanye n'uko uregwa yahamagajwe. Icyo kibazo cyari cyaraboneye igisubizo mu rukiko mu gihe cy'urubanza rwa mbere. Ubushinjacyaha kandi bwagaragaje ko kuba uregwa yaritabye urukiko bivuze ko ntaho yahutajwe. Constantin Mutamba akurikiranyweho kunyereza amadolari y'abanyamerika agera kuri miliyoni 19 yari agenewe umushinga wo kubaka gereza ya Kisangani. Urubanza rwatangiye tariki ya 9 Nyakanga. Uregwa yahawe igihe n'urukiko kugira ngo abashe gufata kopi z'inyandiko ziri mu rubanza.